strani. Što se tiče ekspertizma, ovo nije šala, ja stvarno pozivam mnogi od njih, dugo vremena, da stanu sa jednim ludakom, ali kažu lud može biti pametan, je li tako? Dojadno mi je da me vrijeđaju, znači, i prijatelji, zato radi ove medijske i ovo. Ali sad ćete vidjeti kako mi radimo, znači, sad ću džaba do kraja života raditi protiv vas, ko novinari, sve. Puštat ćemo snimke narodu, ubrzano, trućemo se da TV stanice preuzmu snimke i moram reći, znate koje snimke? Svi vi imate poljoprivredna zemljišta, a radite u poljoprivredi. Svi vi imate industrijska postrojenja, brinete se o koga ćete zaposliti. Plata u Bosni i Hercegovini govori sve. Radnici neće biti robovi. Direktori ne mogu imati tolike plate, pogotovo u javnim preduzećima. Niko nije rekao da su to vaši rođaci, tetkovi. Niko nije rekao ko radi u BA Telekomu. Niko nije rekao ko određuje rad na mjesto u Bosni i Hercegovini. Politika je ovdje. Kaže, došao iz politike, moj kolega. Niko nije došao iz politike, narod je glasao. Narod, nisi ti došao iz politike, mi nismo znali šta je politika. Mi smo mislili politika je nešto što pravi sistem. Sistem koji djeluje, sistem koji obezbeđuje građanu sve ono što treba, znači posao, život i da nema lopovluka ljudi. Ne može do 12 ti pošten posle 12 lopov. Tu sam ja rekao jednom svom prijatelju, velikom čovjeku, ali ljudi vole pare. Zato vas upozorio da večeras dobro razmislite. Da li smo mi na ulici? Da li smo mi na ulici to što mislite da jesmo? Mi smo na ulici akademski građani. Mi smo na ulici toliko hrabri da vas, moram reći, dokazivat ću vas brzo. Usvojite, ako smijete, da stavite tu iz te grupe građana, nekog da vas kontroliše. Ali mi nećemo više kontrolisati, mi ćemo vas truditi da smijenimo što prije. Mi ćemo tražiti da što prije institucije, izvršne, sudske i ove djeluju onako kako treba. Plata tužioca, zna kolika mu je norma slučajeva, također zna se koliko suđenja treba da bude i znamo mi da ovdje nama se sudi. Znamo mi da vama niko dugo ne sudi. Sad je vrijeme da te institucije rade. I moram reći u ovom vremenu vaše rotacije da je toliko dokaza isplivalo na površinu da kad sam čuo da neko spominje Tvrđavu, neće više nikad Meša Selmović otići iz Tuzle, ja vam to garantujem. Meša Selmović se vratio u Tuzlu da ispravi grešku da brat brata ne ubije, da brat brata ne izda. Mi na ulici smo vas shvatili davno to da nam radite, da nas svađate. Naše porodice se vratile, stomak je progovorio, ako hoćete opet onako da progovori, moram vam reći da smo rekli odmah prvog dana, vi ste zapalili kanton, vi ste zapalili opštinu, vi ste oni koji siluju moju majku Bosnu i Hercegovinu. 24 godine. Silovana žena treba pomoć. Hvala Bogu što mi nećemo od vas tražiti pomoć. I neka vas je sramota. Hvala. Hvala lijepo, gospodine Naud.